Syakan tubiang ka kerteng jong Ronaldo bat kum juru syakan tubiang ka kerteng jong Messi na kam ta ka best FIFA best 11 player usnem arjar pusan ka FIFA kan sapin bena laisai ka sengi ka kat ndru tarik Disember arjar pusan ia ka FIFA best men's 11 usnem arjar pusan hakaba mentala yu ibiang ba kerteng jong Messi bat kum juru ka kerteng jong Ronaldo keladon hakade ka shortlist. Kumta napdeng jukini baro ki player na dugi goalkeeper, defender, midfielder, bat attackers. Ka FIFA kan sapermena lani kan sajit tang kat wengut ki best player, best men's 11 bat kan sapermena yakene ka result lasai ka sngi ka kat ndru tari. Te kendiat hakane ke video kat kum ka jingi I jengpi, kat kum ka jingi le kai bha jeng player manta usnem pila banjit lane pila ban page egi player kebre hok banyo hal de basya kentup hakane ke best FIFA player best men's 11 arjar pusan hakaba mentah hangne tongen saya page nengkong na dugi goalkeeper kibadon ke shortlist nang taki defenders midfielders bat kum juru attackers te kenang makan Muslim ban pulai gi kerteng jongin gi player mentah tongen page tangi kerteng klem da page hagi klub ayu ki lekai barkidei nakari ayu te mentah hangne tune pechua hagi goalkeeper kibadon hakane ke shortlist khat wengut Wayude Bekar nang ta Bono Costa Cortos Di Gregorio nang ta Donnarumma nang ta Fabio John Martinez Mendy Meret Mier Niwar Oblak Raya Sanchez, Simon, Sommer, Sevilar, Skesny, Barton, bat William. Kini kerteng jong ke shortlist di goalkeeper. Nang ta kibadon ka shortlist jong defender pat ide kine. Kubasi, Cucurella, Davis, Di Lorenzo, Diaz, Dumfries, Guerreiro, Hakimi, Hujisen, Koli Valley, Konde, Magalhaes, Marquinhos, Otamendi, Pacho, Rudiger, Saliba, Upamecano, bat Bandik. Kini kerteng kibadon ka shortlist nagam tagi defender. Nang tagi kerteng juga kadwengut kibadon nagam taga midfielder pat kidei kine. Aries, Bellingham, Caicedo, De Jong, Fernandes, Gravenberch, Kimi, McAllister, Musiala, Neves, Olis, Palmer, Pedri, Rice, Rus, Silva, Witt, Vitinha. Kini gidi kerteng juga kadwengut ki midfielder kibadon ka shortlist. Nang tai kerteng ki basya kentup ka shortlist nagam lagi attacker pat kidei kine. Al Dausri, Barcola, Dembele, Do, Guirassi, Gyökeres, Haaland, Henrik, Isak, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, Martinez, Mbappe, Messi, Pedro, Rafinha, Retegui, Ronaldo, Salah. Nangta Vinicius Junior bat Lamine Yamal. Kini gidi kerteng jong gi kadwengut ki basya kentup haka shortlist nagam tagi attacker. Te napdeng jukine baro ka FIFA kan sapinna tangi kerteng jung kadwengut lasai kasngi kiban second top haka best FIFA men's 11 arjar pusan. Bat ka basngok tenat hangne kadei bat watla Messi bat Ronaldo kidei ki player klarang babha ndre gidang second top yang hakane shortlist nagam taga best FIFA men's 11 arjar pusan. Tetongan sepej lasai kamit haka kat ndru tarik haka baka FIFA kan sajit lane kan sapermena ya result nagam tajung kini kat wengut ki best FIFA player ki best 11 jong usnem arjar pusan kubleshibun.